Sive ngamasiko nemihambo yaso. Maswathi lamahle litiko lekwatisa kuchumana nebuchwephesha ngeliphimbo lelibhange lemlandvo iEswatini National Archives and Record Service libambisene nemsakazo wesive seMaswati likulethela luhlelo letiphuma ebhange lemlandvo. Inhloso yalolu hlelo kusabalalisa kwatisa nekugcina umlandvo wesive seMaswati. Sephinze sengisoke isikhathi ngwane lapho khona sihlala phansi sibe kanye elihlelweni sithi letiphuma ebhange lemlandvo yingungu inyango ingcolobane lelondvolote umlandvo wesive seMaswati itholakala kaLobamba lokuvusela kona lamuhla elihlelweni ngwane nguye lethumusa mukelwe Simelane lothi buya nendlebe ngwane sibuyele emva emlandweni sithole ukuthi thine singeMaswati sibubani sibuyaphi sitiqhenya ngani futhi nalamuhla ke ngwane solo sihleti phansi emlandweni ingane siyacedzela ngwane kunati tindlu temalangeni njengoba besishilo ukuthi sitawucila kakhulu kudo sifune kuthola lokuthi nakuthiwa kunemalangeni latholakala endzaweni tsite uthini umlandvo wawo sibuyele ke entondozi ngwane ngokuthi kunebantu labadzala labatsite bacela kusivetela umlandvo wawo lamakhandzambili lekatse emalangeni nakafika entondozi nobe nakufika fata wafike wakhanza ukuthi sekunalawo makhandzambili elihlelweni ke namuhla ngwane solo nginawo emalangeni lafa ekhatsi Jabulani Dlamini naye Danki Dlamini sesiphinze ke futhi sinaye Mashesha Mabuza Fanyana Nzimanze namlomo baba Dludlu senivusele emajaha elihlelweni nembala siseluhlelweni sibuka nje umlandvo wanayi intondoti lethume ngekuthi kusentondozi senginethulile ke elihlelweni sekungaba ukuthi aqale loyo loqala ko loyi beka ukuthi natini nine ikakhulu kade njengemakhandzambili kumnanzi ke kuba nebantu labathi siyayathi thine lendzawo siyawathi nalomlandvo wayo vele bathe nabafika bafikele kithi thine sibobani mina ngumashesha ngwamabuza Mshengo ngidelwe ngeminyaka wa 1953 ngidalelwa khona entondozi esigodini lesibitwa ngoSugalohi kulendzawo yakithi kulesibuza endzaweni lapho umkhulu wami kunguSiguqa Mabuza ngilomunye lo akwavela ebukhosini ngoba behamba indzaba yemali utala ke mfofo lokungena kumbabe wami manje ngithi ngayichaza ke iminyaka yebana abadala ngoba ngaletikhathi phela kwakungabhali kunjalo kusuka lapho ke kuleyo ndzawo yazi sengazi ukuthi sesiyakhwesha sibuya nganeno ngasemkhumbani kepha nje lapha indzawo esibuza lesingayathi lokuthi kwabaliphakelo noma kwaba kanjani kepha indzawo yakamabuza isikhathi kushiwo njalo sekuba khona ke emalangeni ke lekungete ngachaza nami kufika kwawo kanjani ukuthi eta kanjani kwabaliphakelo inakubo kodwa siwasebone emalangeni lokuthiwa beta nemntwana enkosi fata le fata bathi kabelala khona lekamabuza ngabona sadingetingela yini noma enta ini kuleyo ndzawo kepha ke wagcina sahlangene nebanzimandla nebakithi asongithifahla ngalomlandvo wenu nini bakamabuza ngoba lengikwatiko ngathi ukuthi bakamabuza bakankosi nabo watini wena
ngiyawusho sibakaNkosi ngoba nawulalela lokubonga kwethu nasibonga lesibongo sakithi kagogo nje sicala khona sithi Nkosi bengikhali ngesithi Mabuza lokusho ukuthi ngale indlela nathi sibakaNkosi nebakithi lokusho ukuthi uthi Mshengu laba kaNkosi nabafika nakufika Fada kuthiwa wafika wakhanza senikhona nineni bakaMabuza le eNtondozi. Fata isilenzaba usikhaze esikhona nje nakufakazi busi abe wangenisa kaMabuza angakaqali ukuhamba leti ndzabana watakhe ukuthi mhlambe uyagcina uyawu limatana nanzimanze ngakhona ngale kaMlando abe sisuka la kaMabuza la bengenise khona. Nentani nineni bakaMabuza lapha bekuyini lebeyinento enathanza lendzawo kona nyalo khona endleni sakwenda noma awusenaba abantu nje benzawo ngoba phela itolo bekwadiwa ukuthi sibongo lesingikuthi endzaweni kwenteke sidume nganako. Lokunembe kwendiwa ngaphambilini kwaba ngiko lesikuvile sikhanze ukuthi siguqa mkhulu siguqa abehamba emandini akha emandi nanke manje ekulanza incwane kangawoba bantu abakhala abalandzela boba bemabizo bachubeke nayo indlela kusetshenziswa ngayo emakhosi emandini kwade kwaba ngumnakethu Khuza umntwana babembemba logcinile emandini ukuthi bese uyashona ngabe solukhona khona kwisingiloko lokusibambele ukuthi sibe khona thutane nebukhosi nembala Mshengu uthinza indzaba yanzimanze la ukahle ngobe mhlambe kukhona labantu ayivunulisa nayo ukuthi uthiwa kwayo kwabakhona lapho khona Fada sangasaboni ngasolinye khona nelijala kanzimanze ngingadi ke noma sinesitukulwane salo lelo jaha noma sidawuthini usitukulwane sakhona awutethule emkhulu ukuthi ungubani wena utalwa nini batova ukuthi vele usitukulwane mbamba ngitalwa nga 1945 kuphela imbi yesibili ungubani wena mfanyana Nzimanze buthi lobuhlobo banzimanze namabuza naNkosi ngoba le ngikwatiwe ngathi ukuthi nabo laba kanzimanze kuthiwa nabo bangamalangeni wangati la kuMabuza ungathi utalwa ngimbola baba kanzima bebavela ngathi ngoba kuthembile khashana sibona bagcina bebathi nje sibogogo wabo bona laba kaMabuza nembala angifike la ekufikeni kwalokhokho lona lobambulala bebasitshela ukuthi naye nje beka umuntu lophethe bekungubani ke Mlando Nzimanze akude lapho babacabene khona nebakanzimanze futhi akazange ecabane na manje manje njana wase uhamba lo munye uyafa ungakaze kwacatshwana lengisho ubekekele kube vele kusho ngilala bazali bantshontshana njani bantshontshana kusukwafa lo kanzimanze lo Mlando futhi bamkhanza besiyiva lapha kaloba sibamkhanza athi sengele umntwana enkosi esuka le kaMabuza lapho bekalele ngakhona lo Fada befika lelive leli kahle kangaka libukwe ngibani bathi bakaMabuza hayi ungala sihonga lo lobukele live baphuma ke bakaMabuza wayale kalesihonga cha ude lapho bakhuluma khona neso kwaba khona kufa kwalokhokho lawa ngilofana nempala ambulele kwabuya kwahlalwa phansi sinabo bogogo bethu labaphuma kaFada bese banika umkhulu wami asanikwa umfada nika mkhulu vala lo gogo umconyo wale kaFada base kuyaphela kusho ukuthi bagcine bacoleleni babuyisa ngoba babuyisa besolandelisa nje labanye
intombi takhona gcina tidinze ekhaya embala ugogo lo ngomake babuya ngekhaya lakankosi lakankosi ngathi bengafuna kuyilobola umntwana enkosi lapha yebo ngidakhe lokhulumayo sikuyo indzaba yamlandvo lo watholakala eNtondozi sinelithemba ke lokuthi utasivetela Nzimanzi buhlobo bakhe Vala Nzimanzi namlandvo Nzimanzi eNtondozi ngoba sinzimanze lesisandzawonye kodwa sihluke kancane mhlawumbe angasiwa takulelo bloho Nzimanze ngoba bonzimanze labamcoka eNtondozi umlando utalwa nguNjokoti ngohamulo bona mbamba ukuthi aqhamuka ngale ngengwembisi lapho baqhamuka ngakhona la kunaleli thuna la khokho wethu ebathi khokho wethu nguyena lo watala laba bonjokoti ke nakaqhubeka nekuthola abantwana uba semakhungutsha nake suke emakhungutsha sotele bomanceba namhlahlo namlando mlando ke ungiyena lonikwa lokuthi lobuke laba bomnako lesinzimanzi unejiva lakhona lakazimanzi sala kumlando bayathuthuka ke laba lababili namhlanje baqhubekela ngala mase kuthiwa sekunyalo kuthiwa kusebukhalangile nabathuthukela khona uphilile loya lobaphethe umlando nasashona seba asakwazekile basuke bakanzimanze lababili labangala khalangilile bahambe baye emakhosini bayocela ukuthi hey nangu fata sosibulalele inkosi yethu inkosana yethu bahamba nebakamabuza baya ebukhosini athi ke bakhanza inkosi le landwandwa yini umyeyezi inkosi leya indlovukati Thanzile lazithe abathi bakhanza yena kunebakamabuza nebakanzimanze bakhala ngokuthi hey sokonakele le bantu sibakhombe ukuthi abayolala ngale sebabulala lo mlebe sibakhombe ukuthi abayolala ku yafika ke kulo indlovukati sesabakamabuza bathetha lambe kwale ndlovukati ngilapho ke isindlovukati yebo mabuza kanti nizothetha la thatha ke tane nkosi fata ishwe lakho bohlobo bebakhuwa kakhulu kule development kulaba langeni kangangoba umntwana fata lo mahuhuma imfobatana yenza kuye endlini yavala nako kutaze kuphume loke wabang MP eNtondozi uSanzimanzi uphuma endlini yavala eNtondozi embala cedzela mlondolozi ukhona boyisho sekusho nabathethile wasuthatha fata awu sokukhuluma indlovukazi khuluma nalaba bomabuza labathetha baqhuba laba konzimanze lababili lasabafelwe ngumnakawo babonakala ke vele fata vele bahlupha lapho bakhe khona bathi ke base bayashulungana bayawufuna utobelekelele bahamba ke bathi befika kalobamba bakhanza ukuthi nabefika kalobamba bafika ukuthi nicela abantu loTownship bathi hayi ukhona nomnye lofana naye fata lonenkhani njengafata sicela lembelele waseluyengweni ayosita ukuthi singaze sisuke lapha endzaweni asibulale lo fata yebo bathi ke bashuqa lababili bancebana namhlanje baya kaHhobo lapho bamkhanza khona lokhokho lembelele ifike bamcela wabuya ke kwathiwa ke
hambe yolusa nabantu bakaZimandla nake fika le abuya le wasowetha lenzawo lele ngishiya kulisuthu uthi kuse kukhala ngilile nakethi ungabathinza laba kutawukhala kulile kwavela ke lelo gama sebukhala ngilile ebukhala ngilile nembala sebukhala ngilile sahlala ke ukuze ngoba phela sesivele sibatukulu ngoba laba bole mbelele nje lengikhuluma ngabo nalabo abofata bale embili nje sisibathi thina nje nangisuka kulo Manceba lo namhlahla labe yale batala Hamul baphindze batala khulu umfuma watala bonjokoti lo Hamula watala vala ke watala bojingi nabo songa lephi nabo mhlupheki bebangiseveni laba boba sekuba ngithi ke nyalo lesikhona ngathi bomusa nje lo Musa Nzimandla umsawe mnakethu udalwa umake wakhona le kafata boba bemangomeni niyahlobana nabo Nzimandla bakisi nje bomangomeni ngathi vele nangale kwedrati sinabo labanye besivele sisobahlobo eMbotswana sinabo nala South Africa sinabo incumbi nalabo bakasibengwabo besolo sikanye umnakethu nabo mangomeni bomnakethu nembala ngiyevakala Nkosi asoyilobole idludlu ukhona umlando lokwangithi fahla wona sisengekho emoyeni na uqala kubona inkosi Sobhuza uyibona njani awunganani cha mina ngingumlombaba ngokadludlu ngitalwa ngihaluza lobeka ingwegwe yambombo kafusho ngitalwa ngeminyaka 1947 na kuhlangana boSobhuza na George Goodhandla kwavela igama lenhlangano khona awuzwa angumlando nangidalwa ngidalelwa lapha eMakhungutsha edintabeni ngidinga ukuthi ngitheyani ngingaba yamkhulu nangihleti ngikhula ubabeke sesitekanayo sicoca naye lapha ezangeni sengiyahamba ngihlala la kaMzekele kamasotsha eKhabukhalaleni awuzwa nangihleti lapho ngikhulela khona kalalelo masotsha uhlabidwa ingwenyama uSobhuza wesibili bebacishe nje bachumana Sobhuza nje ngikhumbula kahle asathshayelele ngefika indiphethe aqale kushayela ingakafika indiphethe bekachayelele abetshayelele ingakefika indiphethe shayela imoto yakhe eyize imnyama embala ke singalenye ilanga bidwe ingwenyama sikhwama sami sombe sike lapha kongwe unganani ngaleso sikhathi wena na ukhumbula December ngangumfanyana over 10 years ngifike la ngaphandle ngwenyama sagadwa boholide ngaphosa kusazwa boholide ngagcoza cheke ngalo ngihle ngihlola ke mina lokho solo lo mzala kaphumi ikanye ngibidi ukhona umfana masotsha lomshiye ngaphandle avume mzebe sokhona komfanyana kwami athi ngibidi nathume ukuthi ambidi ngene la endlungulu ngikhanze bahlethe bethu kundlela etikhumba la ndlela etikhumba yonke le ndlu ngihlale phansi sotsha ubonani yini uyibona la ebukhosini ithi mina ngiyobona inkosi uyayadi noma umana awathi nawe ukhuluma naye angathi nawe ngikhuluma naye ngikhuluma nendoda nje mina cha sonemphana ujasibili ngabona inkosi ngahleke ke emzebeni base
bitawula ukuthi akangipheke ukudla-ke ba theleli inyama lese ivuthwa kakhulu itithithi ekhathi emgwembeni awungidle ngigabeke ngilapha-ke ekuthenini kwesibili angiboni ngwenyama Seliqala lapho leligama lamabona inkosi. lamabona inkosi chala lapho sebesebenza nje kakhudlwana akamzebele nase ngibile ekhaya seliyaphela-ke ngale ngekhaya se 19 khumbula kahle 1958 ngibona kwesibili ngwenyama iyobusisa Anglican lapha eluyeni ngibona yasedude nje noma seyibeka lelithi la kuleli sondo kuleli ngikuchane ngibona kwesibili sengisho ukuthi lapha eNtondozo kutalwa kwami Somba. Mhlethi nababe nagogo lasho babeke bese bakhulile bonke bomnethu bahambile basebenza sihle sihlala kacoca kakhomba ke ukuthi la lenza bayala abantu abenkosi bentondozo ngoba thina sifika lapha sifikela kaNdinda ekhabo khokho suka lengololweni Nine bakadlula. lebakadluli lo mkhulu wabobabe abesikhulu lengololweni kade ngekwakunetimbi kwa ulawa ngilaba bakubo lokuze wasuyabaleka logogo baleka nalabo omkhulu bancane bangithuka bayelama ubuya nabo la kibo nakefika nabo la kibo uyesuka Govu uTengosi Tawbi hey inkosi kade yasengololweni nayiselakhaya nebantwana athi ke awuGovu babeke ngathi nasengibadzinga ubide hambe kuzofike lo Nkosi ke igcineni beke imkhosi imlanzelele kaho kuba lo lembu So yobekwe engololweni. ubeke ngololweni isikhulu sakho sesila kandela thi lokuze sifike la Ntondozo kunendo lento angibabe lomncane kaNdinda alijaha hamba akaZulu wafundzela umsikazi intombi yakhe ekadikiza iganiwe imganiwe nabuya le kufundzeni isikhwama kwanza seyigane abantu abenkosi Le ntombi yakhe. intombi yakhe kanze ihambile iyojuma esuka wenda lento yakhe yayifunzelele okuthiwa katheni lihabiya kumelaweni ihamba ufika le lokwasikhipha-ke la kaNdinda sedala Ntondozo babe ukuphi wakhela pha eTulu emakhungutshe emnceleni ngoba thina sasingale elukhele sesiyabuya nasibuya la sibuya ngaleso befika bentondozo bayasibeka la kwakunamashatha Dlamini abuye engcayeni waya netinkomo tenkosi le makhungutshe befika le abalayelwe indzawo kwathiwa ngala ungendluli ngiselukhele bakavula kade ngala kunebakaMabelezi Yebo. ngale kunebakathela ngale Ngwembezi ngala ngendazi kunebakaZimanzi ababa lomlando lokhulunywa ngayo Mlandvo Nzimanzi. Mlandvo Nzimanzi Kunjani? kunebaka labanye ngishiye ngozobakhohlile labe babili ababodwa laba bakaZimanzi la sengilaba bakaMabuza akaSiguqa njengoba chazele nje Mabuza lo kuthi Siguqa abewemandi hamba nesigubhu kwahamba kwangena umntwana wakhe lo Mbemba wahamba Mbemba kwangena umnakabo wabamba yakaye ngonyama yafuna lo mntwana lotalwa ngulo Mbemba kanti ulapha emasotsheni lokhozi athi wabuye bapema lapho kungalanga emandini lapha kaMabuza kuthi lapho enza ngena emva kwalokhozi seke nakachaza ngalendzaba yakhe yalomlando lo mlando lo waza nje lo fata so utsheliwe lokuthi ubohamba kahle lapha
kunesihonga la kanti nembala nathi efika umkhandlu yasenga afika amgwaza khona bakakhuluma lutho yasho lo mlando lo nguye abe lapha ngikhona ke lapho ke sokubuya ke labantu abenkosi ke sebathola lapha ukuthi lo muntu fata akahambayo kuleya ndzawo kanti fata ngilomncane unemnakabo ndzabambantu abalamlonjani lokho soloke kuhamba ke ndzabambi ke watala masuku fata ngala watala ngungwane masuku watala mhlonhle ngungwane ngala watala lo hlananene lobeshayile lo la imixe emagayiza le nababe angalajani se kemva kwalabo hlalane embotala uyise walo stick na mathamani kodwa ke wagcina sesethi induku lo yise walo stick uyise wadanga ngala kwatalwa mbana kanzabambi mbana batala makhiza nangalobo ngasuku nje lohambenyana bidonso ngasuku solo lenza bana itali lo ndaje ngathi kancane lo banike lo mhlonhle londunya lengimathi kahle ngulo mbanda ngangamethwalela nemthwalo ngicishwa kusengikhulile seke ngala laba nje boyiswa lobo stiki ngibathi bonke laba batalele embokwami lapha mhlawumbe ke mngoni ngabe kuveta nje ukuthi dlodlo bala kwalethu bafata bomanyakatane bosezobose bomsuthu senta iexample nje ngalaba labathuda ehlo Asishaye silibeke lapha ke lihlelo lwethu namuhla ngwane njengoba uvile ukuthi bengihleti phasi nemajala amadzala la sibuka ukuthi nakafika umvane Nkosi Fada le eNdvondvoti wakhanza bobani akapheleli ke lamakhanza ambili njengoba bayasho nabo ukuthi bakhona labanye labasele lekufaya ikhathi bakathela kepha lokho umcoka kakhulu ngwane bekukuveta ukuthi indzawo iyathuthuka ikakhulu kade nayitaba nebantfu labatawukhona kuhlalisana babambisane nasevikini elitawo ngwane ngaso isikhathi lesifana kusonzela dute nayo walesi yakho sibiyele emuva emlandweni sithole ukuthi thine singemaswati sibobani lo nembuto ke esifundweni sethu sanamhla ngasithinza inombolo intamahlale ekhukhwini letithi 7606 7049 nobeke ku 79221466 lethu musa mukelwe simelane uthi nibahle nonke bakangwane Zadangana